Il-Ministru Miriam Dalli ma tridx tajt meta ġiet infurmata dwar in-nuqqasijiet fis-sistema tal-arms li waslu sabiex eluf ta' kontijiet residenzjali waqfu jirċievu l-eko riduzzjoni u konsekwentament spiċċaw biħla sola milli suppost. Dan kif ix-Shadow Minister Mark Anthony Sammut għamil mistoqsija parlamentari lil Dalli bilan li l-poplu jkun jaf meta ġiet konxja dwar dan l-iżbal li indirettament spiċċa sarraf ser minn but il-familji Maltin u Għawċin. Madankollu, il-Ministru Miriam Dalli irrifjutat li twieġeb meta din saret tafu jekk effettivament kien iċċaf b'dan l-iżbal qabel kixfu l-Partit Nazzjonalista. Miriam Dalli sempliċement wieġbet lil Mark Anthony Sammut billi rreferietu għat tweġiba ta' mistoqsija parlamentari ta' ġimgħa qabel fejn fija irreferietu għal sqarrija ministerjali li għamlet fejn ħabbret illi ħatret audit indipendenti sabiex jinvestiga l-iżbal tal-arms. Fl-ebda mument, kemm fl-istqarrija ministerjali kif ukoll fiż-żewġ tweġibiet parlamentari ma spjegat meta saret taf u meta ġiet infurmata b'dan il-fatt. Għalhekk il-Ministru Dalli qed tkompli tinsisti b'aġir li wassal għal nuqqas ta' trasparenza ċara u tonda e kif mhux talli tal-iżbal ma kienx magħruf lil pubbliku li jfisser li min ma kienx jaf dan in-nuqqas kien se jibqa' jħallas żejjed tal-li ma trix tajt meta saret taf b'dan kollu. Dan ikompli jixħed dubji serji dwar kemm effettivament istess kienet infurmata qabel ma kixef kollox il-Partit Nazzjonalista illi kompla jġib l-interessi taċ-ċittadin priorità.